Good morning, good afternoon, good evening. Maya pa Aldo Kabalen. No ka rin kayo man partining yato manalbe, king television man o social media, iniing bawaling chismis at ako po Sonia Soto. Kareng may ngalabasan Aldo, luluwal la rin kaya katamong reporters. Ikitala rin balita king kapanwalan mi dapat tamong pisabihan at mas dinanlino kapamilataning kaya katamong programa. Abayan dako din kaya katamong talasuyo ay Paulo G. Santos, Felix Barrios, ang po siyempre ang kaya katamong news manager ay Justin Dizon. Ore ni ring mani munang balita kaya katamong suryan at pisabihan. Bagyong Egay at Falcon may nalasakin Central Luzon, state of calamity, diniklaraking Bataan, Pampanga at Bulacan. League of Cities of the Philippines, dismayado uling EPA mi papatupad in devolution of power. Mumunan dili umpisan tayo ken disaster coverage. Aduang misunod na bagyo ing may nalasaking bansa king Central Luzon, king tauling Domingo ning Hulyo. May merwisyo yung Super Typhoon Egay at epaman milulwaliti king Philippine Area of Responsibility o PAR. Metong a low pressure pa nga monitor ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services o PAG-ASA. July 29 naman, ninobiyang bagyong Falcon. Di nga duwang bagyo, migdalang alang patugo tauran, apesi ka na paningabagat. Ing resulta, albog at may nga sirang pananam at mialiwa pang kabiyayan. Dakala pamilya mo naman ing migbakwit. Nya puminta kay kasi mirasan kaming halbog. O ngeni mi pakay kami kani pa kresyo kami kareng kareng manungkulan nya pin miras na kay kani. Sobrang taas po ng baha sa amin noong nakaraan kaya kinakailangan po namin mag-evacuate. So nagkaroon po tayo ng evacuees ng 244 families na nilagay po natin sa ating Tinahero Elementary School and Bacolor Central Elementary School. And we given them already relief noong pang Friday. Friday pa po, nag-preemptive na tayo. Biroing danyos king mabiluga Central Luzon, pauli daring bagyong Egay at Falcon. Inya migdeklara ng state of calamity ding atlong probinsya, kaya being Bataan, Bulacan at Pampanga. Resolution 8058 declaring the province of Pampanga state of calamity, approved na ho ng Sangguniang Panlalawigan. So all barangays makakagalaw na ho nito, and municipal level, yung mga calamity funds natin, magtulungan na ho tayo. Ngayon Aldoyti, as we speak, today is August 2. Okay? Kasi po baluyo, pre-recorded dya po yung kaya katamo pong programa. So ngayon August 2, tamo sabi na alanang epekto yung habagat. Medyo tinok ng puing uran. So, akakit yung yung background, kening gulot ko, ala kong akakit uran. Dati, I think, yung taulita mong episode, danang kasi ka ning uran, ning kabasa, ining salamin, kening kanakong gulot. And we almost cannot see itang outside. But today, the sky is clear somehow. Pero, we can never tell. Kasi nandinabak. Magkape-kape ko, biglang menol doon, mengid latas ng kasikan, may nga papulayi ko kayong kilubbale. I don't know, ikayo, ninungan ing linwal to do disaster coverage. I saw you. Opo, ma'am. Ako po linwal ko pong Domingo. Sunday morning linwal na ako po. Dinalang kayo po MacArthur Highway. At ikit ko San Fernando pa mo atin ang epekto. Dening nga doon bagyo po yung habagat. Del Pilar, San Nicolas, Magana Santo Tomas, Minalin sa Simon, hanggang miras kayong Jania Palit. Kita akit may talaga kitang flooding pa mo, akit mo na yan. Karetang akakasabi mo, retang old-timers, retang madambat ng makatok ng karin, retang mga residents, karetang area. Alalang sasabihan na kalupa da rin aliw ang akakasabi ko, itang mga biglala, mga syakla, itang bala mo, o ba't may kanyan, dati naman makanyan, natin ko ang daramdaman na makanyan. O sanena la. Siguro po, may sane na lang naman, ma'am, dening ikit ko, dening nga sa ganang kuking kendalan, akit may talaga na, bala mo, normal occurrence na karela na makanta. Kasi rin ngaliwa, mamiyalong lang pa kendalan at tinta mo nga kakit magtindangasan na, tinta mo nga kakit mandagis, ating miyaliwa nung gagawang kendalan. Bala mo talagang sanena, bala mo natural occurrence na mo itang regular na mo.
Itang Para Malilyari. kanila. Opo. Kahit na po malaking tubig po, masaya naman po yung buhay namin kahit paano naman po, nakakaraos naman kahit konti. Ini-enjoy na lang po namin yung tubig dito. Malinis naman po. Parang beach. Hindi po, enjoy lang po namin yung kahirapan ng buhay. Swimming na lang po. Shoutout kareta po may nga traffic, may nga yagbugan. At manggigil pa muri. O ba't malalyari ni? Tuto na chi, dakala mo naman. Etang misdang mulala. O, metong namo nga limbawa. Ining Enlex, San Simon, kaya talalam na. Kaya pamanisble ka ng Robin Ignacio, yung chief traffic manager ng Enlex. Naman kano sa diyang nalbog ka rin. Lumbaga, yung milyari ngayon. Enlex la riyan. Enlex rin. Kaya yung partina ng danenan nitang industrial zone. At balota mo naman, industrial park yan. At banwa-banwa, may kaka-development. Ating tambak, malalyari. At nung bisa sabihan niyo itang development katang industrial park. Yung kutang darening may malen. Makataluhi kaya katang CLUP nga, da Comprehensive Land Use Plan. Kasi retang waterways, mahulagalang pisa sabihan. At ngayon, iking kasalusungan, kabang pisa sabihan tayo ni si dakala rin may perwisyo. At katang interpretation mag-function na may drainage system, yung era. Ala na yung mga In Enlex yan. Kumusta yung Beking Biyayo? Medyo matraffic po tapos imbaha sir, sobra. Kaya sir, bago po may ka-abirya ganyan last. Mula San Fernando hanggang San Simon, 6 hours na sir. O kumunta ka pa Manila. Sir. Talaga, triple. Talaga yung ngay talaga. Alas talaga. Matraffic, sobra. Are they proposing some kind of an investigation? Are they coordinating with the local government unit? Or just assuming na makaniting malilyari? Karina la papunta. At yun na lang initiative na, kasi burida pa among ISS, no, karining meging mali. Kasi nabengi, king kakatamong broadcast at si nakala rin mag-comment, nakala rin magreklamo, at long oras, hanggang mo naman kayo kakatamong operation at si nakala po rin mga perwisyo, naman sadya, kalupa namin at dakal mesane ng albog. Pero nung atin tamo nga kakit na, ay nuko, naman malalyari dati ni. Siyempre, natural lang mangutang. 2012, milyari. 2012 baga nakako Typhoon Frank kasi kay method to in tutuking senaryo kanita ondoy ya. Talagang as ng makadano mewari makalbog ken. Habagat kita ma'am. Uli na nitang habagat naman. 2012 yan ni. At tatandaan mo yung 2012. O kareng may cover mo naman kanita. At yuko Kenny, oneng kailangan kong muli, manok na kan kay Kening Dolores, rescue kayong balemi, uling makalbog na nga sa blang gamit, anang kabilis. Linakad ko Kening Jasa, oneng yung current, going towards Mexico, lalakad ko towards intersection, may mulikat ko, karas ko Kening Dolores, at yun rin BFP kanita, kay Bureau of Fire, mag-rescue la eda ako buring paluban kaya ng subdivision mi. Sabi ko 6-footer na ako man ako tsaka biyasa kong kawe ako. O sige sir, tadda ka ket ng tulid yung balewa. Sabi ko importante mo. Ot ka kuldas ko ket ng kaing albog sig katas ko na ngayon yan kakening batal ko. Malalantan. Eda expect mas grabe ta mo compared ngayon Mas grabe po ito. Anyan 2012. It started sa normal rain mo. Abak, tita sindanom. Ngayon naman, miras makanita kalalim yung ketikining San Fernando. But nevertheless, itang impact, kasi lalawin tamo, hindi pong pisasabihan tamo nga bagat ngayon, we are talking about tropical signal, itang wind signal, signal number 1. Anyang anak tamo, pati sinabi na signal number 1, lulub ka pa kay eskwela. Signal number 2, signal number 3, rin pigaganakan mo, signal number 4. Pero ngayon, magtakala rin kabalenta mo yun. Signal number 1, pero makanyan kasi kaning oran. Happy nga bagat sa aman, that, of course, taping impact na ning climate change. Climate change. Karen kaya kayong pamag-cover. Kumusta ating kayong encounter tao na sasabi na itang responsibilidad na ning gobyerno, responsibilidad na ning pribadong sektor, ang pong individuals, itamo, ordinaryong memalen, karas keng climate change. Ating kayo encounter makanyan. Ala po ma'am directly pero ating pong sasabi na kanita naman lulbog kening party ngayon. Itamo. Pero deep within that, siguro lumwalya itang nung i-probe lumwalya itang climate change pisasabihan. Dikil kanyan, actually, anyang July 30, itang Domingo,
o July 29, Sabado pala, kasabi king interview ko yung Paulo, Mayor Tonton Bustos ning Masantol, ing sasabihan na itakanong dalan da ketang Inga naka-mayor. Inga naka-mayor po, ma'am. Ita pong dalan ketang plaza da, bayo yang gaway tamitang bakane, base keta kanong meging pamanigaral da kanita ketang study da keta ping para kang dalan, dapat miras na nalbog ita. Uling in-elevate na base karetang recent data na atin la. So ngayon kano, limbog na yan naman. So na expect na dapat nalbog, miras na niya. So ako tangko kaya, sabi ko, Mayor ako, yung problema yung yan, malambat na, perennial problem, flooding yan, abanggit na rin ni Presidente Marcos, kayang SONA, pisabi tayo po niyang taulitang episode, may itong climate change ka rin kailangang i-connectada ka rin programa da. Sasabihan natin ng naka-mayor, kayong Masantol, Mayor Bustos, na wapi na kailangan incorporated na. Kaya kami long-term solution sana itaping pag-aralan da, uling lalo na, yan, ikaw yung Paulo, balon lulbog ya po yung Masantol at intang magbabayang gabon, uling epekto na rin ng climate change. So makanita mo ilalawan na rin LGU ngayon na enamo sana itapin, makuyad mong solusyon, long-term yung lalawin. Dagdag ko pa kanya na Chin, kitang kutang mo. Induto na yung Climate Change Commission yung tanalaki ni area na ng Pampanga. Kapilan yan. Kasi, oining ka na akong buring ikutang. Prior to July or June, karetang milabasan na months during the summer or even earlier than that, atin kayo bang cover events, major activities of the national and local government through regional government agencies, for example, na focus on preparation keng disaster? Atin kayo bang, atin bang masikan a clamor for, to address climate change? Kasi may masa ako, last night, for example, and then the nights before last night, ing metong kukwaking ka na akong interest niya ni itang pisasabihan keng international level a climate justice. It's not climate justice. It's an international movement na atin mo naman counterpart keti Pilipinas in climate justice ay ni. So, itay buri kong ikutang atin bang strong, for example, movement among ordinary citizens, NGOs, civil society, LGUs, the national government even, within our region, within Pampanga, for example, na address de ing pisasabihan na ning climate change. At kani 4 distrito, ikit ko nung makanano da piaguman kening Climate Change Commission, DPWH ang po paratang aluwang stakeholder na manalakaran ba era mo naman buring masasabi na komo atsuta mo kening low-lying area, coastal barangays, hanggang na mo getang sabihin yung tanggapan minamo na makalbog kami. Correct. At ketaping pamitalamita kanita, kaya bere ning sukening Climate Change Commission, atin lang gawa ng technical working group. Bang kanitang pisabi niya itang third river. Okay. Ampo pa itang funded na nitang Korean government. Na nuno ka rin na may posisyon la talaga retang floodgates. No ka rin la talaga reta. Baka nitang tanggapan min dumalan ng danom. Dapat mabilis siya muna mang lumwalin danom kening Pampanga Bay. Kasi kempanakit mi ngara potaluma nitang dati tamong urban planning. Dapat isamas tayong masalese. Itong pong example, Chison, ining kening Barangay Kwayan, Masantol. Kalupan ng babanggit ng Kuya kong Justin. Karin, ang masikan ing uran, oras high tide. Ako ararugong lalbog. Anya, ka-isolate itang area. At panamdaman da rin memalen ka rin. Alalaman rugong, itang nakabayat karela. Ito suporta na ng gobyerno. Anya, burira, ating manalakaran para karela na forever makanining kabilyan mi. So, itang malino ka rin na tatalokyan tamo, kalupan itang mga labasan mo naman na maging legislative agenda na ng 4 distrito, ikong Ana York. Inga mano na kanita keng news team, ikwata ni itang kasiguraduan na ating magpondo. Okay. Pero itang kapilan niya ma-execute itang Climate Change Resilient Project nga ran. Makanuntada ni address niya ni Rening kaya. Climate Change Resilient Project. Wow.
Baka kanita ka nung ring memalen, lalo-lalo na nung pisasabihan niya itang economic growth na ning probinsya, madagol yung kontribusyon ng 4 distrito, lalo na kang agrikultura. Ating kung salabat, wari ing probinsya ng Pampanga, ng kadalas mani kuang gawad kalasag. Pasado yung binyedang grade. Then may mag-check, in-assess yung sasabihin da rin ding environmentalist, yung pisasabing climate justice, mo kitang band-aid solution na or climate change mo, mag-adapt mo, watsuta na ka rin. Pero how do you reverse it? Alata mong ikit na bisang mag-address talaga nung naning gawan.